Muri iyi video tugiye kurebera hamwe imodoka zidasanzwe, imodoka zigaragara nk'iziteye ubwoba zikoranye ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Ni imodoka hanini zidakorwa ngo zishyirwe ku isoko, zikorwa gusa iyo hari abatanze komande ngo zikorwe bakongererwaho ibindi bikoresho bidasanzwe bitewe n'aho zizakoreshwa. Mu gusobanukirwa ibi byose, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde turasanga imodoka yitwa Devil 60 Sinister 6x6 SUV. Iyi modoka y'inyembaraga kandi igaragara nk'inyamaswa. Iyi modoka irusha imbaraga n'umuvuduko Mercedes-Benz AMG GT Sports Car. Ni imodoka ifite amapine 6 kandi ifite ibara ry'umukara n'imitako ya zahabu. Bwa mbere yashyizwe ahagaragara mu imurikagurisha ry'imodoka mpuzamahanga rya Dubai mu 2017. Ni imodoka ifite ubushobozi bw'amafarasi 700. Icyitwa horsepower nimvuga imbaraga z'amafarasi cyangwa horsepower, wumva igipimo gikoreshwa mu kubara umuvuduko n'imbaraga zitangwa na moteri y'imodoka. Ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu kumenyesha umubare w'ibirometero imodoka yagenze mu gihe cy'ubuzima bwayo bwose. Twigarukire kuri Devil 60 Sinister 6x6 SUV. Ni imodoka igenda ku muvuduko w'ibirometero 93 ku isaha. Nubwo igiciro cyayo kitazwi neza, ariko ikizwi nuko itajya munsi y'ibihumbi 450 by'amadolari y'Amerika, miliyoni zirengaho gato 500 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga Aviators Sherman 8x8. Iyo ni inyamaswa y'imashini. Ni imodoka yakozwe n'ikigo cy'Uburusiya cyitwa Aviators. Ni imodoka igenda aho izindi zigera maze zigaparika. Uyiguze akayitwara mu mihanda myiza nk'iyo mu mijyi, nta akamaro na gato kayo yabona. Ni imodoka idakangwa n'imisozi miremire, ibinogo, imigezi ndetse n'ibishanga. Ni imodoka yaremeye kugenda aho izindi zigera maze zigaparika, ndavuga ahantu hatari umuhanda namba. Imodoka ifite imyanya y'abantu 8 cyangwa abantu 12, kandi ifite uburyo busaga butatu bwose ushobora kuyiyoboramo. Kuva imbere ugera inyuma ni metero 6 na santimetero 30. Ifite ubugari bwa metero 2 n'igice. Kuva hasi ukagera hejuru ni metero 2 na santimetero 70. Ikaba igenda ku muvuduko w'ibirometero 70 igihe igenda ku butaka. Yaba iri kugenda mu mazi ikagenda ku muvuduko w'ibirometero 5 ku isaha. Ni imodoka y'inyembaraga nk'uko igaragara. Ifite ibiro bisaga 4800 na toni 4 n'ibice 8. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde turahasanga imodoka yitwa Lipso EV3 F1. Imodoka ifite imbaraga z'amafarasi 1500. Ni imodoka ifite ibiro bisaga 2700 na toni 7 n'ibiro 700. Ni imodoka igendamo umuntu umwe, nawe ugenda umeze nk'uwicaye mu ndege y'intambara. Ni imodoka ikora mu buryo busa nk'ubuteye ubwoba. Ni ibintu bigoye cyane kukumvisha uburyo iyi modoka yihuta kandi ifite ubudahangarwa. Kubera ko igendera ku minyururu, ifite n'ubushobozi bwo kugenda imeze nk'aho iraramye. Igiciro cyayo kibarirwa mu 500 by'amadolari y'Amerika, miliyoni zirengaho gato 600 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Niyo dusanga ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde. Kuri uru rutonde ku mwanya wa 7 w'imodoka zidasanzwe zisa nk'izikanganye kuri iyi si nzima, turasanga imodoka yitwa Thor Ultimate ATV. Irasa nk'ikanganye kandi nk'inyembaraga. Ni imodoka ikorwa n'ikigo cyo muri Ukraine. Ni imodoka ifite imbaraga z'amafarasi 100. Ni imodoka igenda mu mihanda, ubutayu, mu rubura ndetse no mu bishanga, utibagiwe no mu mashyamba. Ni imodoka idakangwa kandi no kugenda mu mazi. Ni imodoka ifite imyanya y'abantu 6 ndetse ifite n'ubushobozi bwo gutwara toni. Ku butaka igenda ku muvuduko w'ibirometero 68 ku isaha. Igihe iri kugenda mu mazi ikagenda ibirometero 7 ku isaha. Kugeza ubu izi modoka hamaze gukorwa 8 gusa, nazo zagurishijwe muri Ukraine, muri Amerika y'Amajyaruguru, mu Burayi bw'Amajyaruguru, Afurika ndetse no muri Australia.
Imodoka iri ku mwanya wa gatandatu ni iyitwa Mars Rover Vehicle Navigator, imodoka y'amashanyarazi ifite amapine 6. Bwa mbere yashyizwe ahagaragara mu kwezi kwa gatanu mu 2017. Ni imodoka yaremewe kugenda no guca mu bidasanzwe ku mubumbe utukura uzwi nka Mars. Yego, ni imodoka yo kugenderamo kuri Mars. Abayitwara nabo baba bameze nk'abari mu ndege. Guturuka inyuma ukagera imbere, buri kimwe kiratangaje cyane, dore ko imbere harimo laboratoire y'abashakashatsi ba high tech. Birumvikana ni imodoka irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byakoreshwa mu buzima bwo kuri Mars mu gihe bari mu bushakashatsi. Ari amapine ureba asa nk'ateye ubwoba niyo yoroshya urugendo kuri Mars. Ni imodoka ifite batiri ya volt 700. Wibuke yuko ari imodoka itanywa esansi, ahubwo ikoresha umuriro w'amashanyarazi. Iyi batiri yunganirwa n'andi mabatiri acagingwa n'izuba, icyitwa solar energy. Ikindi kandi iyi modoka inayoborwa na computer, maze yo ubwayo ikiyobora ahantu hari ibintu bidasanzwe cyangwa bidasobanutse, nimba hari ababyumva gutyo. Ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'imodoka zidasanzwe, imodoka zisa nk'iziteye ubwoba kuri iyi si nzima, turasanga imodoka yitwa Paramount Marauder. Imodoka igenda yihuta cyane kandi ifite ubushobozi bwo kwikorera ibiro bisaga 4500, ndetse inafite n'imyanya myiza yaberwa no gushyirwaho ibikoresho by'intambara nka caliber machine gun. Ni imodoka ifite n'ibikoresho biyemerera kugenda mu mwijima bitari amatara. Ahanini ikoreshwa n'abasirikari kuri misiyo zibera ku ntera ndende, dore ko yo ubwayo yifitemo sisiteme y'intwari igezweho. Ni imodoka yagendamo abasirikare 2 imbere ndetse n'abandi 8 inyuma, kandi bafite intwaro z'ubwoko bwose zakenerwa ku rugamba. Ni imodoka idakangwa n'igikuta uko cyaba kingana kose, ikirenzeho idakangwa na mine cyangwa ibisasu bya rutura ku rugamba. Ni imodoka yifitemo uburinzi buhambaye kandi budasanzwe, dore ko mine ntacyo yabivuze kuri iyi modoka, yewe n'amapine nta n'icyo yaba. Ifite ibirahure n'ibyuma bidatoborwa n'amasasu, yewe n'ahatari umuhanda yishakira inzira. Ni imodoka igenda ku muvuduko w'ibirometero 100, ubwo ibiri kugenda mu bihuru no mu bigunda, yewe no mu bishanga. Igihe iri kugenda mu mihanda myiza nk'iyo mu mijyi, igenda ku muvuduko w'ibirometero 700 ku isaha, igikorwa cy'indashyikirwa. Nimba ubyumvishe neza, irusha umuvuduko inshuro zirenga 3 zose Range Rover Defender 130 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aheruka kugura. Hasa nk'aho nta nzira cyangwa hateza ibibazo, iyi modoka ihanyura vuba kandi ikahanyura yihuta. Yifitemo ubwirinzi budasanzwe ndetse no guhangana n'ibisa nk'ibigoye mu rugendo. Yitwa Paramount Marauder, niyo iri ku mwanya wa gatanu kuri uru rutonde. Ponce Ergo igaragara nk'imashini ariko ibarwa mu modoka. Niri ku mwanya wa 4 mu modoka zisa nk'izicanganye cyangwa se ziteye ubwoba kuri iyi si nzima. Akamaro kayo nako mu mashyamba, gutema ndetse no gukokora amashami y'ibiti kugira ngo byoroshye uburyo bwo kubitwara mu modoka zisanzwe. Ponce Ergo igendera ku mapine 6 cyangwa 8. Ifite ubushobozi bwo gutema no gukokora ibiti byibura bireshya na metero 11 zose. Mu modoka 10 za mbere ku isi, imodoka zigaragara nk'iziteye ubwoba, imodoka ushobora kubona ahanini ugahita uniruka. Ku mwanya wa gatatu turasanga iyitwa Litrons, BMW True Transformer. Abashakashatsi bo muri Turukiya bakorera mu kigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Litrons bafashe imodoka isanzwe ikorwa n'uruganda rwa BMW bayihindura irobo. Ni imodoka ishobora kugendera ku mapine 4 cyangwa igahagarara ku maguru 2 yemye nk'umuntu. Ibasha kuba yakaraga ijosi, ikazunguza umutwe nk'umuntu, yewe ikanazunguza amaboko. Ariko iyo ihindutse gutya nta wayicaramo, ahubwo ikoreshwa na remote ikizwe nka telecommande. Hari ababona ibi bakagira ngo ni filime ya Transformer yitwa Bumblebee. Ibi si filime ahubwo ni imodoka ya nyayo, ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Niyo dusanga ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde. The Hume Rider niyo modoka dusanga ku mwanya wa 2 muri izi modoka 10 za mbere zikanganye kuri iyi si nzima.
ni imodoka ifite ubushobozi bwo kwirambura yerekeza hejuru ikazamukira ku mapine yayo ariko yo agasigara hasi ku buryo ishobora guca hejuru y'izindi modoka itiriwe izikatira. Imodoka y'inyembaraga kandi ikoze mu buryo busa nk'ubucanganye. Ni imodoka igera muri ambutiyaje ntihatinde dore ko ihita yisanga imbere y'izindi zose mu buryo bwihuse cyane. Nanone kandi ntabwo wayirebera inyuma ngo uhite umenya yuko ibi byose yabishobora. Niyo dusanga ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde. Uratekereza ku mwanya wa mbere hariho imodoka yakozwe n'uruhe ruganda? Yakozwe nande? Yitwa gute? Burger 293 niyo modoka kugeza ubu nini mu mateka y'isi nzima. Ni nayo mashini nini ku isi igendera ku butaka, niko Guinness World Record ibivuga. Ni imashini cyangwa se imodoka ifite uburebure bwa metero 96 uturuka hasi ujya hejuru. Iyi modoka isumbaho metero 6 zose inyubako ndende mu Rwanda. Kuva imbere ugera inyuma ni metero 225. Ni imodoka ifite ibiro miliyoni 14 na kotoni ibihumbi 14,200. Ni imodoka na kimashini itwarwa n'abantu 5. Mu mwaka wa 2007 yari ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Muri buri munota igenda metero 2 cyangwa 6 gusa aho n'umuntu yayisiga. Ese kuri uru rutonde nihe modoka wumvishe cyangwa wabonye ukumvira gutunguye cyangwa iragutangaje? Nyarukira muri comment utubwire igitekerezo cyawe kuri iyi video n'uburyo wayakiriye. Kandi nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.